Shugor nakaslem jong unongsan Hima. Utumen basan marbanyang ulayatho. Haba upoy syari Wales hostem arajar arpulai. Ulayakendo ya wayu missionary na Wales. Ubalabat menshwa kum administrative secretary ke Presbyterian Church of India. Haba usa ha Shillong ha usnem khat khandai spa khandai pu hunyo. Henry Mynta ula syong tany nakakam pastor hari Wales. Ulayatho haba ulaya syong kai kakurim Jong niu pastor ulayatho bau Khun khaddo Jongki u Jonathan lakha yu ha Woodland Hospital Shillong Henry marsendap sausnem karata kila mino na Shillong banlej pai syari Wales. Utemen basan marban yang ula pentip yang bau kupa ulayatho haba uniu Khun khaddo udai uba start haba ula pendep ya gajing puli engineer haga school ba ha Wales ke company kalawan khot hi yu ban seo haka dor ka barem Henry ngopla ba uniu Khun ula no ya ka kam ban let long kum missionary sa Central Africa ka badai kari ka badok ya gini kikintin utemen basan marban yang ula pentep haba ajing kren haga jingya seng presbytery maplang jong ki rangba kabasan pusau, kabalong habalang Presbyterian Pomblang, kabahap hapenden sok sao district, kabala sedang naduk ke khandre tarik urempang bat penkot haga khat pra tarik urempang arajar arpusau. Haga por shibiji steng no ophaisngi, lasam nya ketin jong blade Reverend H.L. Mersing, kabala penyait da moderator ke Presbytery utemen basan R.F. Linkoy, ban la penrehem ni kajinga seng de kajinga ruai lingba kajinga shimbenta jo kajinga seng kena balang pemblang jinga seng samla balang lum korbar balang mau dengung balang pemblang balang mau ngap bat ke standing choir presbytery mau plang
Raba ngayon kiwawan sa Jesus. Galing iktiyan ka Jong lay sa sisil ka KDP. Wat in nagamita. Aga ni Islam arjar arpulay. Aga hanyo tarik bulan Oktober. Ngalayo igalat. Banpoy hantay hariwes. Gari hakaba lapha. Igi missionary banwan sila gari ka Jongi. Banyalap niya ko gospel. Wat ngaras ngungo ay ulay mga laban ko yung ito jaga. Namar kajingle kajongbi. Kaya bilale na kumtajong kajongbi. Wanwan ra niya kajing siya yung kajong Jesus Christ. Siya kanigari kabi kajongbi. Lam the day nigi missionary kabi kajongbi. Inong long kumangilong Mynta. Apoy hato kacaka lingba kajingirap Jong Reverend Dr. H. Sangkuma. Walang ten Administrative Secretary Jongga Presbyterian Church of India. Bat kubalawan ro banbo yaw mau na rin Jongga yin Presbytery ka Jongi. Imat ho banay ni Jong Snem kat kendai spa kendai punyo. Adin baulaken la dep kanega tem kaju ko administrative secretary wala lek no showi as wala di yesa wan manta wala shong that naga kam ko minister jong ka Presbyterian Church of Wales wa wala tray ko mo chaplain hago hospital ure pastor le ba sibon yang ayi lok na karun ikon Urawan siyaw yang i nado ka station boss ka banihiyar. Banyalam jaga-jaga ka banisa namak ka day gari ng way. Gari ka bangimpa julit. Ilas ngo bakal suk sibun. Gari kata haka Patrick ka swim try. Ulay alam yang i banginyalit jingiseng. Long yang inyalit jingiseng ka pa nga siya gaway ka namrit. Namar ngadon ka program bangan minister ikaktin ka joblay haga taga balang wat kumta nilay-lay wat unay pastor wat nilay-lay siya taga Shillong ka pagkateng kakarpili ka Shillong ka rin kapag kampachi nagakanif kapaday katulak juga rin wils wat kataga Shillong kakampaw nam kandiat namar udon usyong usa uway flori lakay football Jong dari Wales but uday flori lakay football ako patay uday aron ramse pastor wang me usamla uday usamla wat lawi lakay football ro uday ulong bakit kaya bahay kakam ka Jong bulay ulong Kristan ko ba wat uday nagapalang Anglican Bangilay-lay, kata yung mani, kata Shillong ko ikot, katekinet Presbyterian Church. Ngayon ban ay greetings. Ngayon ba pastor? Masya ini, ban kunjuro, ban ay message, katugan niya. Ban dalam besok tenak manisyan, ya kilong kami itu balang. Kimna don sibun kalay kandiat ba, ban babon kilong Kibalang ang bakarta. Gitu kan besan kilong boros ketria balang, di balak prabusan sinem karta. Tang bau dang long aktif, dang klaim ba. Wat ulak yang suha ini. Wat lawan kini kejis. Pastor lelam ini, balik bamja sih cukup. Barang dah manggil dakan bamja. Bila yo boleh syongkai muku nampak kalau bagi tengi kon kurang ini. Baru pastor mulai itu siapang kekam kebawai wai kekun wai kun tray wat Mynta terter wat kebakado kebawai itu kalau siapang kun kado juga ubagerten Jonathan ekme jong uga itu bayo Jonathan lakha hante Shillong Woodland Hospital mana do budang rit nang South Nen bila lit no Wales
Baru datip bahasa siapang kami serang. Kami kasih Jong ibu, Obe Shillong boy. Mereka berseru tenak siapang ni pun dalam. Ukpa wiatu, boni pun dalam. Ukana basta, aduh kata-kata. Bana marah baus, long basta. Ulayo banlek kuligong engineer. Haga way ke University ke Bakrau Hari Wales ke Cardiff University. Baru pawang ulalong engineer kumbalong mga. Bana mabu de ukana usta tang syukut ke Cingkuli ke Jong ke company ke Bakrau ke Norwegian multinational construction company. Kawan mat ayah ke placement you, baru la join, hari ni kita. Wow, le thuk wang, wow la yo ayah ketulap ke bahaya. Kebas sang siap, anjur siap mani ketulap ke bukpa yo. Andai lau la tray katu kadisne. Belum kensan yuk pa, ngan kenyo ada ni kam ke tray. Bangan lekterai missionary no Rwanda. Jadi ke Rwanda, ke don hangtai Central Africa. Kedai geri ke beduk, kedai geri ke bebon, kijing yaki. Lane thma po i. Kajing bami syong suk syong sai. Hapdeng para beliau. But kani ke kam missionary ke bautrai unus samla. Kadai ka bagi kot ka 10 housing missionary. Lane ka self-supporting missionary. Ka kam missionary ka basu kerjaan hi dalade. Dem don mana sponsor you. Ekme kalaya tu kam. Wong Khun Jongka. Usu belah masni. Don kapor buhapan tray surak. Langkapur buhaban penkhon nala. Henrayum salaya. Ubelah penkersyat yang kata-katam ke Jong. Ban menmiet. Ulum yang diberiu. Ban yalah. Yau Yesus Kristus. Bat kebas rotanat kalong. Ban ada bulet unjuk bat payi syuk. Gong paju. Bat ke kabau ni Khun samlau pula. Uang kopa, ngakam kemen kemen sementa. Banyak tu kapor, banyak tu lop ke bahe. Ngakam kemen kemen sementa. Bel samla, ula eno iki kiba lom ke jimutoi ke jim jom. Ban naga betau Kris. Ibarat bagai di ibarat bagai jim sengi Kristen. Ikon samla, kaliga kubur ke khotja biye naga step, hadobik loinem, ban naga betau Kris. Para beredi hadobik loinem, bangan yo iki kibalang kecimatoi, kecingdo naga betau yo Kris. Aga bukut coba di kesnem arah jarak pulai, itu sekretari coba balang rumah. Rayo ban pule yang report kutsnem. Bat kebala penduk musim yang aku menang serai kebalang kalau. Ban yoi. Bangi don adon nyos pa kat waingot. Ki para mai jaga barang di belah palat kat sausna. Ibam pat long rukat. Lese presbiteri lu tip ba. Ban ngam so leran menyatu ini kapdeng jopi ke presbiteri. Ya kecing dulah, kebamangi ngidon. Para bangi persiang banyak selok, ya kemekom kita. Kejubat kebagi yo kalau, ini Mynta te pas solak ki. Sakit tu po, Mynta te pas solak. Don ibala sampau senem, saban long temen. Empat long rukat.
hidang benut buat iya kali partai. Hidang benut buat buat im panut buat sim. Iya karai buat im dalam tahap kuris. Buat ngas ong nanti. Gabakot galong tang kecing kami. Lalu kapor kapot. Galong tang kecing babe. Lalu yang non kibala klay buat aji buat im dalam tahap kuris. Kabang ikwa kanipet yang step galong. Buat iya kaban yap kecing mentoy. Buat iya kaban yap kecing mentoy. Wal habau top iya kecing city. Wan hari yang bendi harum. Buat udang up iya kecing bisa. Buat kamu beriu dan don apa kecing bisa. Omla ban tep gay kaban ja. Iya kecing kecing lada yang besar kapan kesan lebu bola ban lagi henrai lada kapan yang besar karai penrem yo bola ban koi siapa jingyap henrai upol siapa ni jingyap nama kata ban yap galong kecing Sebab ya gajing dumai, ya gajing kut, ya gajing nam, gajing ki. Ngaken mau iwe ilong kami, ako iwe kabalang, kata pastoret gajong ah. Ngailong kami don iwe Khun, berang sansnem kertai berang pedang jo gajing sitong ko baju. Lapak sumar keleng hidem yo gajing perkia. Talon pai sayi. Mga boy kata kabalang temen basan wong pastor yang ini lek pan Lepet ya iway kelung ibran gajing sitom. Ibalong do iparabangay jongi. Ngelayan lek. Bat na milapoy ang tagaying. Ngila panlongi gajing duwa. Hindi kalong kawas nusi. Hadin kato kanesengi na ikulong nilaklat na. Bat ngila lek biyang panpentingan niya ina ilong kumi. Para kajo kapor man pandap ina service kabakhato. Bat ngila yo ay kapansulok man ina ilong kumi. Siyang berpentingan ni bagi ki gijar kat kejitip ke jauh ublay utip kama ye ki bar repetip ini long kami jibakum na yung pastor yo lada dan ublay katong ila dumay ni Khun jang ay no ya yung ngangay padon blay manorin ngay kunta yung habaju ko po yung wenno yang nagabalang nagtreso panong Krista. Di bakum gini bijak. Dan di Kristen, habaki mat ki kendu ya di jinge. Ya gajing sabjar gajong mulai ki phaidin na. Kiong nim kwa syu ban long Kristen. Namar gajing kali kalong kung no i dai ban le habau blai sabjar hagajing im gajong i. Hagi ying ki sem ke mangi do. Abang ibu kajing sabjar kajong blay kamut bau blay umdan rengkat bangi kajing sabjar kajong blay kamut bau blay usong klikti ngikat mau kajing ja nadu ka ministry jong malaki ya kitab kemarin hadu ka ministry jong Yohanes no penbaptis sa kitab kepertemuan kajing jai kalong saus pa asnem Kajingnya pera pada yang testament ke perim berkat testament ke pertemai. Maka ini saus pak senam ublay usmabja ukram krame isu. Lama tinong itu lupa. Ini din saus pak senam ublay pa ilaw jong Khun Yesus Kristus pangka haka siya sampulan. Kajing sabja kajong ublay kadang kadaw alam berkata kalong bau blay upun kre baka pertai kan yang yau Yesus Kristus
kumunong penim Jong ka hadin saus pak slem. Nang tangi kan mau habala sanar na yau Jisu. Kat u Jisu pilang mundur belum Khun Jong le. Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center